edition yewa for Kenyasi Ola Girls Senior High School so edem konwani table akọ na fe A4 sheet boxes ahodo akoma school officer wo mo e wa hohia mu ye wo so obo wo mo Adom kase etwaso Frank Ochre ena ye PTA vice chairman na woni amani boni nkomo twetwemu ene wadi tu dwa se wonum hunu se school no wonum eni nkunya eni table so dodo adesuafo no ebetumi atena so asua de eno nti na PTA ne fato won ho so a wato bi ede akwakoboa school no wadi tu dwa se eyare hosem se Ola Girls SHS a eye school to aso agidin ewo Ghana hanom no obekọ hunu se adesuafo bi etete plastic chairs a ebubuo so ewo classroom ewo abra adesua ene adekere ekoso and said the limino oh yeah oh talent I heard the here pia na oh yeah ti PTA who say young kunya oh yeah chi amu hia said say bako ne bia nkwala no plastic chair bi egugu no de biesi so mama adesua na adesua nkoso ti mu say mprempre na o si nya ba bi mo tano maso etimi duo na adesua na adesua etimi koso ebio aye A4 no so no enim se mo fro ha ni ebuta nyina ne se omo mosua ebekosoro na mo abesua bekosoro a eduro bia o se yeso wan adwenhwe nti PTA se the teacher for ne yene nyina na o se ti so wan sense bia brano no o metimi aso wan adwenhwe ntentem class tests quizzes and name mocks series of them no. Reverend Sister Antoinette Abiu headmistress ewo Ola Senior High School ono ene wogina school na nemu age sane amen free parent teacher association ne honomo ono so edensem sei eto yama ne boni anim kunya na mode abreye no ade ababu ankola ne bibu because first e bi mo ni kunya o mutina so enti we be ma o manya baby etina na o so afele comfortable in the classroom. The papers normally monthly test for them.